Hello gagaya matimanan to gaya miyo Jen na almoite ang mga kakamakasma ng biyanang. Amang kumusta kada kayo amin kan syempre mang kablao meten iti naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel Jen na almoite drama. Manipud man kani kabsat o saan na pud nagan tintay drama nay. Mayat man dito inusar managan mo kabsat o. Ngam sakbay ti amin, makablawa mampay da Jennifer Aranas, ngagdangdangag dita San Juan, Batangas, at taga Tabuk City, Kalinga. Ni Catherine Gay de Ocampo at taga Luna Apayao from Mary Jane Manglalan. Kani Rudy Sudaria dita California. Kastoy man ti kunani kabsa, dir man ang biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Isa kayat ko nga ibinglay dito kapadasak, tabarang makaitad mat iti adal kan leksyon kadag iti padak adumdumngag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Tanyat gagaram, inabakarena. Umayak man nagpahula, litra O. Ola ang tinagan ko, nana. San alitraw? Nainayon anyo ba't tinagan ko? Anya mga amin day tanagan mo. Nagababa, nagrigat abaliksyan. May sala alitra. Di mo latultuladan tinagan ko. Nagatidog. Bakarena, Elena Esperanza. Iso anayunak man tanagan mo. Tanagrigat abaliksyan ti may sala alitra. No kaya mo ako, OMG. Tamay maya basit adenggan. Maday, basta kunayo latta ka rin kanyak. Anyat ipahulayo aya, ina. Ipahulak ko mano payatawan ti panagbiag ko. Nan, kita agmantad akulap yaw. Adtoy. Ay sus! Nay, apay! Anyat nakitam di tadakulap ko. Madamag kumanlaing. Anyat kan ka rin yung itinal daw. Sana ka mahilig iti karne. Fish lang kanateng. Nuag karne akman, sagpaminsan lang. Kan sagabasit. Sagay sala atadtad, nukwa. Kan mahilig ak iti protas. Kan dagitay herbal bulbulong, tipan nakakapek. Kan kanayon ti ehersisyo. Pipya. Mayat nga raw. Manopay nga yatawan ti panagbiag ko nga ta. Manutawin nyo na ya. 85 ko na. Ngam napigsaag pay lang. Abutin nyo pa iti sangapulo atawan. Basta itultuloy ti healthy diet yaw. Ay na. Nagmayatan. Adopay nga ro datawan ti panagbiag ko Thank you nga rod, Barok. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, agsakit mo to nirawot akasinsin nyo ijalaod. Wen ka no nga rod. At damanin husto apad to ni ninong ko nga nanang. Tanay baga na kanyak ide, amakaptan to kano iti sakit ni Uncle. Kat pimaysaw. Nairan-ran na mo la siguro Tatilan tumakan kanin na. Oray parit kan kwa na alay lamutan na latta. Haman nanang, nalagapod no jahulan ni ninong Naglaing talaga na dyan ninong ko. Idol ko talaga. Talaga analaka akaptan ti sakit ni uncle mo tamalaksid anarawat. Mangarak pa kan managsunal. Papanan na ngay no diag sakit. Basta bilibak talaga kinininong ko, nanang. Ano? Di po may paiso nga ibagbagana. Mamad to talaga. Nay, addalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga ta tinakalugan dita? Dito'y matbatog tinagsardangan da. Ni Valerio jay dimsaag. Jay driver. Padak mo't abakot. Nanay, asino nga tangay day tanakiluganan ta anak ko. Langana mo't tibak lang. Urayak lata idan nga umay dito'y balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, adda kadwa kasimbang point ni Anselma, Nobiak. Naimbag nga oras mo, nana.
Kastamot, kabsat. Kaya't na kayo amam-amunan, Selma. Isong impasyar ko dito yung balay, nanang. Akat nangan kayon. O, nanang. Nangan kami, Jaylee. Nag-restaurant kami. Napintas gayam tiinan ni Valerio. Sika ti malaan ti anak mo, nana. Agyaman hak Ay wan taga ano ka nga ay Anselma. Taga kabangibang a barangay, nana. Kalugaran mo't lati ex ko, nanang. Agkaaruba da. Anya? Ijay tinakam-amwak kinan, Selma, nanang. Kanayon kami nga agkita, tunggal mapanak ija balay ti ex ko. Asino ti mangipagarup, ada kami gayam tinaik kare, para iti tunggal maysa. Sa mo la ibagati kasta, into nagkasar kayon. Tano ita, agayan ayat kayo pay laeng. Di mo maibagati gasa at ako nada. Basta siya, niyan Selman ti final, nanang. Ison ti talagang asawaag. Uray siyak, nana. Ni Valerio ti maudi apakiasawa. Ay, anya ka, balasang wano balaw. Wano sina iti asawa, kabsat. Balo, nana. Saan na pa nang idawdawat? No bilang mabalo aktumanen, jakon makiasawa pa'y. Maudin ni Valerio nga ayatek, nana. Ako, tada kada kayo dayta. Da kayo ti masagnan. Iso ada kayo nga ron ti makaamo no anyat plano This yo. drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumari natin. Sino di babayan nakita ki di balayaw? Nakita ngamin itay lima basakit. Dumagasak ko ma. Ngam nadagsan di binaklay ko abagas. Bisita yo ka di. Kumari. Ahin ni Anselma dayjay, pare o. Nobya ni Valerio. Nya. Nubya. Ngay. San aya aji taga kabangibang abarangay tinubya ni Valerio? Nagsinadan Nagapada, idi kwa nagsinadamutin. Kat ita adamanan baro anubya dya anak mo iti bunyag, kumpare. Ay. Taga ano ngay dayjay? Taga kabangibang metla barangay Karo ba metla jay ex na. Nya. Di nalain niya adayumit tayong tinagbirok iti kasukat ti ex na. Nagloko mit dahi niya Valerio. Jakman amoy ti dayjay nga anak mo iti bunyag. Isumat kano kayat na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, nagabwam, insan mayay. Di taman balay daninong mo nga insan Valerio. Napan ka kadimot nagpahula. Waninsan, ay no. Ha? Abay, anyat impahulam. Kan apay nga agsangit ka ngay. Ang paiso di atap ko kanila kay ko insan. At da babae na iti lugar a pagtrab-trabawan na. Anya? Nakita mo, no? Impahulam laang. Iso nga ruti hula ni tata Anya? Nabayagan na madmadlaw ko daytay di asawa kinsan. Nabayaga sana nagawawid. Kat no agawid man, kanayon nak nga apaan. Kan di napulos ipaigam ti cellphone na kanyak. Madlaw nga dahil limang na. Ay, kat kasaritam anaimbag insan. Damagam no husto ti atap mo. Tanarigat mo't no agat atap kalatan nga awan mo ebidensya. Ay basta insan. Napigsa ti pakinakam ko ahusto ti atap ko. Kani di kasjay timbaga ni tatao. Adan! Puno talaga ti atap ko, kasinsin. Anya trabaho dyan nubya ni Valerio? Kumari natin. Wanaw, pensyonada. Madlaw nga may nabak nang. Taadda pa'y lugan na. Pensyonada, kan ada kano papaabangan na nga apartment na ijay syudad. Dakkel kano abalay. Aya, Sa bali pa'y kano di papaabangan na apakanan ijay ilay. Kan ada kano pa'y upat avan na nga ipapabiyahin na. aya. Kat talagang nga raw dabak nang nukasta. Adda napansin ko iti nubya na.
Anya day tangay kumpare o. Basta, damo pa'y lapan nakakita kin kwa na. Sa balay, tinariknak. Kaslarda na idumduma kin kwa na. Ay na, sunggarak pa'y sika. Ah, naidumduma nga. Basta, ata sa balay anadlaw ko. Diyak pa'y lakayat nagsaw. Tamang ano agkamaliak. Nga masigurado. Husto laki diti hulak iti na iya babae. Panagmugmuging na pailang kat amukon ti kinatao na. Ken amaw ti mapasabak iti basakbayan. Aniya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kahit kan nga ikasar, Anselma. Ngam problema ti kwarta. Awan pa'y urnong ko. Basin mo ngamin ti mapaspasada iti tricycle ko. Apay nga na problema dayta. Siyak ti aggastos para iti kasarta. Ay, sana. Diyak kayat nga damasaw ti tao. Diyak kayat nga ibagada akwartala ti kinayat ko ken ga. Iso nga ipakita ka dakwada, akabailan ka nga ikasar, babaen ti bukod ko akwarta. Okay. Amuda pa'y nga rod no kwarta kwen no kwartam ti magastos. Ken maysa, di mo man pampanunuton ti sawen ti tao. Ado nga min ti chismosa iti lugar mi, Anselma. Man nakibiyang da iti pada da tao. Imbes adya la bagbagida ti biyangan da. Saan? Tapakibiyangan da amin abiyag ti kaaruba da, ken kalugaran da. Ala, baybay am dagita. No kayat mo ag secret marriage tan. Saan? Kahit kung nga iparang kadagiti tao nga ikasar ka. Asaan ka nga ibaen, nga orain inauna ka nga adayong siya. Oh, agyaman nak Valerio. Talaga nga ay ayatin na. Wala. Sa bali ti tamak ken ka, Anselma. Manangipatag ka ngamin. No kadwa ka, panagriknak. Ket upat a tao ti mangipatpatag kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Wala. Taadala nga ruden asawak. Adapay nanang ko, antik ken lulak. Anya? Di mo kumatagidak sin timbagakwan. Ta aglaplapusanan ngamin apamatag ti parpariknam kanyak. Iso akay kayat kalaunay, Anselma. Welcome to Jenna Almoida Drama. Lumabasak pa'y Valeriao. Wala, Ninong. Nay, madaman sa timiryendayo ah. Wan, Ninong. Dumakas ka ba, ah? Tag-merienda kayo. Kasangsangput mi ngamin. Ay katwan ah. Narigat apaayon ti grasya. Ninong, isugayam na Anselma, nobyak. Nice meeting you, ma'am. Di nakawagan iti ma'am, tata. Anselma, kunayo kumalatan. Ay, ala. Ay, kanayon ka makita no lumablabasak ditaw. Si kagam tinubya to'y anak ko iti bunyag. Mamit lang, Ninong, ah. Yalaan ko iti baso yo. Sige lang, Barok. Anya ngay ba't tinagustom kini Valerio, kabsat? Siyempre, nasingpet. Day tati kang runaan anangayatak ken kuana. Ta, di nakibain nga oray ub-ubi nga dayongam siya. Ay, mawan ba't trabaho na? Adamet, iso na laeng tasaan na permanente ti trabaho na. Maki-extra laeng nga agmanmaneho. Kan maysa, sana problema dayta. Tano bilang agasawa kaminton, agnegosyon to ni Valerio. Ato yung ti baso yo, Ninong. Mala, agmerinda kayo matay. Sige, Barok. Kit agyamarak manan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ang Genovia, Valerio? Wen, Ninong. Anyat mo ko na yung ay janubyak. Napintasan niya, nga oray bumakitain. Weng, awan makunak, iti da ita. Talaga napintas. Ngam no para kanyak. Mas kay kayat ko di mo na nubyam ngam dayjay. Ha? Taapay mo, Ninong. Ay na, adda madi ang nakitakin ko na. Adda pagilasinan asaan kay to anaragsak iti tunggal maysa. No pilitam ti mga sawa kin ko na. Ha? Anya mo detang ibagbagayon, Ninong. Inyat mabalin ko ngay. Kit iso nga ron dinakita king ko na. Amumait nga aghulhula ak.
Amok ti mapasamak iti masakbayan to iti daydi a babae. Anya? Ado, tinakita ka pagilasinan. Amalas ti biyagyaw no pilitin nyo tagasawa. Ha? Sus, nakabutbuting mo dagit ang ibagbagayon, Ninong. Isaksakit ka. Ta anak kakik nga rod iti bunyag. Kasla anak ka na. Iso ading ganak. Para iti pagsaya atam ti bagbagak. Iso anabalo. Iso anatay ti mo ng asawa na. Tamalas day di a babae. Anya? Apay di ka makaid na, Valeriaw. Itay payla pumanagna ka. Nanang, mariribu ka nak. Kasano da ito yan? Kunak no na Selma ti talaga ang makagasat kon. Ngam adayon samot ang mapasamak da ita. Apay aya. Basta. Diyak ibaga kada kayon. Tatikay mo't lamamati. Ibagam ano anya na ita. Tapnamok mati may balakad ko. Saanan? Para kanyak lang day jay, Nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kanya ang itaramidak, Ninong. Sapay inayat kun iti husto na Anselma. San pa'y anala daw ti amin barok. Kundi mon ibaybayag ti relasyon yaw. Tama nga numabalo man ay ni Anselma. No agasawa kayon, kat mabalo na Anselma, ang momon ti kahit ko asawan. Ha? Diyak pa'y mo't kahit ti matay aninong. Adda nga min nabasak iti panagmugmuging genoviam. No makiasawa man ay, mabalo adagos. Anya? Isungag panunot ka. No kayat mo pa'y tagbiag iti napaot, barok. Sinaamon, dadya babae. Ngam no nakasagana ka na pumusay, sige. Asawaan ng Selma. Ninong? Agpili ka. Agbiag iti napaot. When no pumusay. Anselma, sorry. Ngam panagkunak. Agsina tapay laang ko ma. Ha? Taapay ngay. Basta, sa anak ako komportable. Kan ada problemak. Kat kahit ko asulbaran asisyak. Anya ti problema? Basta, para kanyak laangan da dyan, Selma. Sapay ko matamawatan nak. Ag-cool off tapay laang. Kat no talaga adata, agsabat tulat ta, tidalan ta. Oh, apay gaya kastamat tanti pagpagam, Valerio. Nagkinarita, anila ang patay ti mamagsina kadata. Kunam, ay ayatin namapay ngaya sina anak. Ada ka din kasukat ko. Awan, basta kahit ko pailaang tagmay sa. Please, maawatan nak ko ma, Anselma. Dayjay. Agsangsangitay niyan, Selma. Kabayatan ti panagsarsarita dakin ni Valerio. Saan ka pumanaw dito? Urayat, no niya ti pagbanagan ti saritaan da. Sininaan siguro ni Valerio, isungag sangsangit niyan, Selma. Sapay ko ba? Tagsinada na talaga. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nimbag nga oras mo, Anselma. Sika mo't gayam, tatao. Kasano nasa pulam to'y balay ko? Imimayak dito idin, Anselma. Idisan pa yan nagsina da Valerio kinti ex na di takarubayaw. Ha? Anyat kagaram? Kwa, umay ka lang kumakumustaan. Tamo ka, nasakitan ka, iti panangisida ni Valerio kinka. Wen nga rod. Pilpilitek nga aklunan ti amin. Jakmat mabalin nga ipilit ti bagikin ko ana. Sa nabalay, ta iso nga imayak, ta umay ka andingayan, Anselma. Iso nga pastrikin nak, ta andingayan ka. Ha? Ala, sumrek ka, manong. Yaman nak. Anselma, nalaing nga kagkanta. Mabaling ka sagutan iti kansyon. Tapno maksayan baset ti panaglidliday mo. Ha? Halaman nga rod, manong ko.
ulpit. Adawal. Tisimang bay. Kanyak. Ay na, naglaing kamot kayo magkanta, manong ko. Siya na pa nagpalastaw, Ganselma. Ngamday ta ti may sa talintok. Adaw ti talintok. Jaglay pakpakat. Ngam ita ipakatong. Basta parakin ka, Anselma. Insan Valerio, ada nadamag ko. Di ba nagsina kayo, ijay nobyam? Winsan, apay ka di. Ay na, amom. Paspasyaran ka numat ni ninong mo nga, jay ex mo, ijay balayda. Ah. Kasla, kunada nga, isudan. Ta, ada nakakita, nga agkuy-kuyog da ka nun. Ha? Agpay sungat taday ta. Wan, ta saan da amay may sawan no dua, tinang ibaga kanyak. Aduda ang nakakita insan. Anya? Apay nga kasadyay. Kalpasan nga inupay nak ni Ninong. Dinurugan nak asinaak. Tagbalinto ka no amalas ti biyag ko no isut ang sawag. Sa ita, kasta ti maamuak. Ano kasta? Adda sa bali a panggap ni Ninong mo, iti kasta ngay naramid na, insan. Apay nga kasta kayo Ninong. Dinurugan dak asinaak na Anselma. Ngamda kayo kanumot gaya man. Nay, kahit anyan basol ko di tangay. Na iturong siguro mo, ada kami ti para iti tunggal maysa. May bagam ay atigasat. Madi tinaramid yun Ninong. Kunak man lumalas tagbaling asawa na. Di agmalmalas kayong tungarod. Ha? Kwa? Amu yun no kasano ti panagbilbilib ko kada kayo Ninong. Ngam itikas tangin naramid yo. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo. Aga-agaw kayo. Di mo matsawin ti kasta, Valerio. Diyak mainagaw na Anselma. Sa akmet lang nagaram kinkwada, idi nagsina kayo. Basta, aga-agaw kayo. Traidor kayo Ninong. Welcome to Jenna Almoida Drama. Oh, honey. Di ka kadi payagawid. Kunab nga agawid ka ita. Kakapsutak mitay niya. Maulawak. Kan medyo nasakit ti ulaw. Makabakbakwara. Ha? Apa yun nga ay? Diyak manam mo. Diyak maawatan ti bagik Anselma. At ang sama manggamgamod kanyak. Anya? Kinwan gayam. Sino dagita nakadisplay aladawan ti lalaki dita ditingyaw. Itay ko pa ila abigbigbigan no asino dagita. Maliplipatakla damagain. Kakabsat mo ka di dagita lalaki. Ha? Ay, saan? Awan lalaki akabsat ko. Pasig kami ababae. Dagita upat na lalaki kat isuda tinagbalin nga asawa. Natay da amin. Kanya, no kasta, namin upatan anabalo ka. Wen, Ay, apa yan nakigtot ka? Kwa, awan, agawit ak garuda yung tanay. Yadta ba yan namin kanya balay. Ikarigatak ti agawit ang Selma. Kano ka nga rod manin nga umay dito eh? Kumpurme, makitan tao. Apay nga agsakit ka matan, pare Anyat napasamak kan. Yun nga round, yakam mo. Dan samit mga asing kanyak. Kayong kagpa-check up, pare. Amangan mo ano yan aitan. Agpasukon kan na ijay nubyam. Sanan? Sinaak de jayeng. Upad mo igaya man tinagbalin nga asawa na. Natay damin. Anya? Amangan mo sumarunuak mo Kaya't kumibot nagbiag Isun samit kag sakita kaon. Tamarugrug yanan ti papatay ko. Iswasin na akong dadya babalwan. Sininaak nga rod nga Anselma kat nasakitan iti naramid ko talinukok lakano.
Masya na kan kwa nang gapo iti butang ko, iso asininaak. Kat no makitkitak ta anak ko iti bunyag, mababay na kan kwa na gapo iti inaramid ko. Kat kadag iti dumdumngag di ko matultuladan, ti inaramid ko, ta sana nasaya at tikas jay. Adamot ta nasawa ni Valerio kat adandwa nga anak na. Nagpa-check upak mat kat ita adu tagagasak iti bagik. Alakastan, tagayim mo. Oh, ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kuniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Dakkel manen nayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.